Welkom terug in die Afrikaanse klas. Vandag gaan ons kyk na voorbereide mondeling en hoe jy dit vir jouself makliker kan maak. Even though you wish not to ever do it, it will have to be done. So the best way to prepare for this is to be extremely well prepared, and that's what I want to focus on today. Goed, kom ons kyk na die belangrikste aspekte van jou mondeling. Ek wil begin deur te praat oor die beplanning. Dit is die heel belangrikste ding wat jy vir jouself kan doen. To do proper planning. I've been a teacher for 30 odd years, and the kids who sit in the back of the class in the beginning of the period and quickly trying to scribble a few things down on pieces of paper, they are so stressed, number one. Number two, it's not their best. And then they complain about not getting good marks for Afrikaans. So, kom ons gaan terug na die beplanning. Waar begin ons as ons moet beplan vir 'n mondeling? Die beplanning gaan verbind wees met die inhoud van jou onderwerp. So voordat jy enige iets kan begin doen, moet jy baie seker maak dat jy verstaan waaroor jy moet of kan praat. Because normally they will give you 3 or 4 or 5 options, and you can choose the one that suits you best. Obviously, your age is going to play a role in the content that you are going to choose. So, as jy in graad 10 is, gaan jy miskien na 'n ander onderwerp kyk as 'n kind of 'n leerder wat in graad 12 is. So neem jou ouderdom in ag. Die volgende, dit gaan natuurlik saam met die graad waarin jy is. Die volgende ding wat belangrik is die belangstelling, jou belangstelling. What are you interested in? What are you interested in? Are you interested in space? En dis miskien 'n onderwerp wat jy kan oor praat. Omdat jy belangstel daarin, gaan dit vir jou lekker wees om die navorsing daaroor te doen. So fokus op dit wat jy iets van weet. Jy hoef nie alles te weet van jou onderwerp nie, want daarvoor gaan jy navorsing doen. You're going to do research about it. If you've got prior knowledge about the topic, as jy vooraf kennis het, dan speel dit net tot jou guns. Dit gaan jou net help om 'n beter 'n beter mondeling te kan voorberei. Ek wil graag praat oor hierdie een. Geloof. Jy moet in jouself glo. Jy moet glo dat jy dit kan doen. Jy moet glo dat waar jy nou is, in graad 10, 11 of 12, jy het years and years of being exposed to Afrikaans behind you. So draw on that knowledge and draw on the belief, I can do this, ek kan dit doen. Goed, kom ons gaan aan. Nou gaan ons teruggaan na die beplanning toe. Hoe beplan ons? Waarna kyk ons? Wat soek ons? Die eerste ding is om te gaan sit en net 'n klomp idees neer te skryf. That's how you start. Take a piece of paper and just write some ideas around the topic. What is important then is to go and look for the keywords, sleutelwoorde. Skryf hulle nou op 'n aparte stukkie papier neer. Orden jou gedagtes en probeer 'n prentjie vorm van wat jy op die ou end wil sê. En dan gaan sit jy en jy maak 'n breinkaart of 'n kopkaart. Julle sal dit ken as 'n mind map. Al hierdie stappe gaan jou help om vertroud te raak met die inhoud
It's going to help you to become au fait with the content of what you eventually are going to be talking about. Right. Nou wil ek hê moet jy gaan dink. Ek het nou 'n klomp idees. Ek het my sleutelwoorde. Ek het nou my mind map gemaak, my breinkaart. Nou moet jy gaan sit en daai mondeling uitskryf in paragrawe. Nou ek wil vir julle 'n wenk gee. Ek wil net gou hierdie uitvee want dit is nou in my pad. Ek wil net gou vir julle 'n wenk gee oor as jy begin skryf. Dink aan 'n paragraaf. Hoe stel ons 'n paragraaf saam? 'n Paragraaf is gewoonlik 3 of 4 of 5 sinne. So begin met jou eerste sin. En onthou tog mense, 'n sin begin met 'n hoofletter en dit eindig met 'n punt. Probeer met jou eerste sin iets baie oorspronklik of oulik of snaaks of interessant sê. Dan gebruik jy 2 sinne om die hele gedagte verder uit te brei. So you use 2 sentences to say a little bit more about what that specific paragraph is about. And then jou laaste sin, jou 4de sin, is dan soort van die afsluiting van daardie paragraaf. Veral as 'n mens sukkel met Afrikaans, is dit regtig belangrik om die goed vir jouself so uitmekaar uit te haal. Take it apart, work with a little piece at a time and then put it back together. Goed, kom ons gaan aan. Okay. Ons het nou gesê die inhoud is belangrik. Ons het gesê die beplanning is belangrik. Nou kom ons by die volgende deel van belangrike aspekte. Jou woordeskat en taalgebruik. Now, woordeskat, I know that is like a vloekwoord for you, but it shouldn't be. It should be something that you are actually working on through your whole school career. The more words you are able to use and understand, the better it's going to be for you. Goed. So woordeskat is iets wat jy op hierdie punt, as jy nou jou onderwerp gekies het, kan jy die woorde gaan uitsoek. Jy kan die woorde bepaal wat jy wil gebruik. Jy kan die betekenis van die woorde, kan jy gaan opsoek. Ek gaan dit meer as een keer sê, ek gaan dit aan mekaar sê. So, make sure that you have the words. Then, the next important thing is to put it in the correct sentence structure. Kan julle sien waarmee ek besig is? Ek is weer besig om die goed uitmekaar uit te haal, sodat ons dit weer by mekaar kan sit. Onthou stompie. Onthou jou woordorde. Ek is bereid om vir jou 'n brief te gee, dat jou onderwyser wat jou gaan assesseer, gaan luister of jy jou werkwoord op die regte plek gebruik. So, maak seker, ensure that these basic things are in place. Goed, en dan jou taalgebruik, your use of language, even if it's very basic, guys, it's really not a problem. Just make sure that you've got the words, that you've got the sentences, and that you can put a proper sentence together. Hier wil ek 'n wenk gee. Ek wil hê julle moet gou-gou hiernatoe kyk. Bly weg van lang uitgerekte sinne. Especially if it's your first additional language. Stay away from long, complicated sentences. Stay away from difficult conjunctions. Just use the simple en, maar, want, of voegwoorde wat maklik is om te gebruik. En dan,
As jy jou onderwyser se hart wil vermurwe, if you really want her to look at you with teary eyes, use some or other idiomatic expression. Gaan soek 'n idiomatiese uitdrukking wat pas by jou onderwerp. Op die internet is daar 'n webwerf met die naam van Mieliestronk. Nou ja, as jy op daai webwerf nie 'n idioom kan kry nie, dan is ek bereid om my hoed op te eet. Goed, so nou het jy al die werk ingesit. Jy het nou al jou voorbereiding gedoen. Nou kom ons by die aanbieding, the presentation. And guys, this is where it's important for you to believe in yourself. Please don't stand like you are so sorry that you are alive. You are not going to convince anybody of anything. Be confident, and you will see where this comes in. Try and be as vlot as moontlik. Probeer om so vlot as moontlik te praat sonder om te stotter, without repeating words and things like that. Maak seker van die uitspraak en die aksent. Dis nogals belangrik. Veral vir 'n tweede taal is dit baie keer baie moeilik om te weet hoe spreek 'n mens nou hierdie woord spesifiek uit. Ek wil net gou vir julle een voorbeeld wys. So, sorry, waar is ek nou? Daarso. Kyk gou hier. Die woord beste. Hy is my beste maat. Kan julle sien, dit is 'n kort e, beste. Maar baie van julle spreek dit uit so. Beeste. Now that's something completely different. That's cows and bulls grazing in the veld. So make sure that you have the pronunciation correct. And there are many ways of checking that. You can even go on the internet and try and find it. You can record yourself, send it to somebody who's Afrikaans. Tell them, please help me with my pronunciation. Try and make that a priority. Then your body language. Please fake it till you make it. Just look as if it's nice for you to be here. Try not to convey your tension and maybe you're so negative about this. Try and make the best of the situation, because remember, that belief in yourself, you can. En dan baie belangrik is oogkontak. Jy moet iemand in die oë kyk. Jy moet mense in die oë kyk. It conveys confidence, it conveys you are sure of yourself, it conveys that you have prepared well. Goed, kom ons gaan aan. Goed, die volgende belangrike ding van 'n voorbereide mondeling is jou sleutelkaartjies, your cue cards. I think I can write a thesis about cue cards. There's a definite correlation about the trouble that you take preparing your cue cards and the confidence with which you present your oral. And I see these guys in front of me while I'm talking about it. They write it on these little exam pad pieces, and then they get so confused sometime during the speech, and then they sickle, and it's not nice to see. So make sure that you spend time with your cue cards. Make sure they are all the same size. Make sure that it's on a hard background, a hard piece of paper or cardboard. You don't have to spend money. Take the Rice Krispie box, cut it up, and stick your cards on there. It just helps you to not have to worry about something that is going to hinder you instead of helping you.
make sure that they are a decent size. Hulle moet die regte grootte wees. Don't make them this big, then you don't know and you can't see what you've written. Help yourself. Don't hinder yourself. And just be tidy about it. Just make them neat and tidy. Okay, so the next thing is practice, practice, practice. Practice your speech. You don't have to memorize your speech, but you do need to practice it. The best thing that you can do is to stand in front of the mirror and say your speech for yourself. Look at how you present yourself. Look at your body language. Look at your eye contact. Look at your movements. Help yourself. That's what I want to say to you. Dis baie belangrik, jy kan selfs jouself opneem. Sit die foon daar neer, maak 'n opname van jouself waar jy jou mondeling lewer en kyk daarna. Kyk daarna met 'n sagte oog, maar ook met 'n kritiese oog. En kyk hoe jy jouself kan verbeter. Ek vind ook dit help om to get your pet to listen to you. They are non-judgmental and you can really get some good practice in there. Right. Goed, die belangrikste ding wat ek wil sê voordat ons klaarmaak is jou navorsing. Jy moet seker maak dat jy goeie navorsing doen. En jy moet seker maak dat jy weet waarvan jy praat. Al dink julle nie so nie, maar onderwysers weet nogals baie goed van baie dinge. En ons weet as jy daar staan en jy praat absolute nonsens. Jy doen jouself nie 'n guns nie. You are not doing yourself a favor. Die volgende ding wat belangrik is oefening. Maak baie seker dat jy genoeg oefen, want as jy genoeg oefen, gaan jy nie meer senuweeagtig wees nie. Natuurlik gaan dit nie die senuwees heeltemal wegvat nie, maar dit gaan jou help om 'n bietjie kalmer te wees en om dit rustig te doen and to take it in your stride. Goed, ek wil gou 'n paar goed sê oor die inleiding van jou mondeling. Maak seker dat jy jou inleiding baie interessant hou. So, begin met 'n aanhaling. As jy iets kan kry wat pas by jou onderwerp, 'n quotation. Of selfs haal 'n reël of 2 uit 'n gedig aan, as dit aanpas by jou onderwerp. Begin jou toespraak met 'n retoriese vraag. Onmiddellik het jy die mense se belangstelling en gaan hulle wonder, waar gaan hierdie kind nou heen? Of jy kan jou toespraak begin met 'n skokkende stelling, a shocking statement, just to get everybody on the tips of their toes. You can even start with a short story, of 'n verhaaltjie, of 'n anekdote, something funny that happened that's relating to your topic. Or you can start met 'n uitdaging, a challenge. Jy kan begin met statistieke, statistics, that's always interesting. So, as jou inleiding onmiddellik mense se aandag gaan kry, dan is helfte van jou stryd gewonne. Dan moet ons dieselfde doen met die afsluiting. It's like dessert, guys. You can forget a mediocre meal if it's a fantastic dessert. So it's the same here. Keep the dessert for last. Weereens, jy kan 'n uitdaging stel. Jy kan
afsluit met 'n statistiek of jy kan afsluit met 'n aanhaling of iets, maar doen moeite. Dis wat ek vir jou wil vra vandag. Doen moeite met jou mondelinge. Want dit is regtig 'n maklike manier, nie maklik nie, it's never easy, but it's something that you can control. You can put the work in to make your oral memorable. You don't have that much control over the begripstoets that you're going to get or the summary that you're going to get, but the oral, you can do the best that you are capable of. It's not going to happen without doing the work. Goed, dan, ons is klaar daar. Ek wil net gou 'n paar wenke gee. Net om hierdie les mee af te sluit. Natuurlik gaan jy senuweeagtig wees. You are going to be nervous. And as somebody of my age, I want to tell you, if you're nervous, it's a sign that you do not breathe properly. So help yourself by just taking 2 or 3 deep breaths. If you've done your prep, if you've done your practice, if you are sure of what you are doing, you don't need to be nervous. Second thing that can help you is to watch other people making speeches. That's really interesting if you go on the internet and you watch whoever you think is a good speaker. Look at them. Look at what they do. Look at how they present themselves. Oefen, we talked about that. Glimlach, smile, big smile, eye contact. Focus on your audience. Find somebody that you can sort of make contact with, eye contact. Focus on that person, because if you focus out there, you are sort of giving a little bit of space to yourself to just be the brilliant speaker that you can be. Ons het gepraat oor sleutelwoorde. Ons het daaroor gepraat. Praat duidelik. Dit is verskriklik belangrik. I can't tell you how important it is. Do not mumble. Do not speak so fast that nobody can, you don't have to catch a train. So breathe, take a pause, vary the tempo of what you are saying. It all adds interest to what you are saying. And then, of course, body language, facial expressions. This is something that I really want to just quickly focus on. Try not to have those little awkward things that you do, plucking your eyebrow or frittling on your ear. Moenie verval om daai gewoontetjies deel te maak van jou voorbereide mondeling nie. En dan my absolute pet hate, guys, like and stuff. You are more intelligent than that. Please do not make use of these stopwoorde. Of baie keer sal die mense in Afrikaans praat van goeters. What is that? Refrain from using those horrible stop words that you just throw in to make it sound as if you have lots of words. And then, of course, we did speak about the ending of your speech. Right. If you have made a mistake, wat nou as jy 'n fout maak? En ek wil amper sê, you're probably going to make a mistake. Please don't be like a pianist that throw your hands in the air and then have to start again. Just take it in your stride. You are human. You have done the work.
You have done the prep. Just go out there, do your best. Miskien kan jy, as jy 'n fout gemaak het, sê, dit erken en sê, o aarde, ek het nou 'n fout gemaak, maar kom ek gaan aan. Of, dit was nou nie my beste oomblik nie. So, gebruik dit tot jou voordeel. Maar moenie jou arms in die lug gooi en uitstorm en begin huil en nou is dit alles 'n groot drama nie. As jy genoeg voorberei het en jy het genoeg geoefen, dan gaan jy baie groot sukses hê met hierdie deel van jou werk. Goed, en dan is daar 'n paar dinge wat jy kan na kyk, net om seker te maak dat jy die les wat ons vandag gedoen het, in die praktyk kan toepas. Alles van die beste met die voorbereide mondelinge. Doen jou bes, want dit is 'n goeie manier om 'n goeie assessering te kry. Ons sien mekaar weer.